Popularna pjevačica Marija Šerifović trenutno uživa u letovanju u sunčanoj Španiji, a svaki trenutak odmora rado dijeli sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. U društvu sina Marija, majke Verice i brata Danijela Pavlovića, Marija puni baterije i provodi dane u porodičnoj atmosferi daleko od svakodnevnih obaveza i stresa. Međutim, kako to obično biva, nijedno ljetovanje ne može proći bez manjih nezgoda. Opuštenu i veselu atmosferu nakratko je prekinuo neprijatan gastropeh koji je zadesio pjevačicu i njene najbliže nakon što su odlučili da se počiste burgerima u jednom od lokalnih restorana. Noćas sam bukvalno jedva preživjela, bilo mi je mnogo teško, nikad više neću jesti tamo. Radila je kisela voda i soda bikarbona, znači fuj. Ispričala je Marija kroz smijeh, iako nije krila koliko je zapravo bilo neugodno. Njen brat Danijel potvrdio da su oboje imali problema nakon obroka, navodeći da je osjećaj bio izuzetno težak. Kao kamenje da imam u stomaku, eto tako se osjećam. Hvala Bogu pa smo imali sodu bikarbonu, rekao je Danijel, ističući kako je taj jednostavan kuhinski sastojak spasio stvar. Ipak, iako je neugodno iskustvo nakratko poremetilo raspoloženje, ljetovanje se nastavilo u mnogo vedrijem tonu, porodici se pridružila i Marina prijateljica i koleginica Jovana Pajić, a dvije pjevačice su uživale u španskim melodijama, domaćim specijalitetima i bezbrižnim trenucima pod suncem. Marija je kao i uvijek ostala pozitivna, a njena vedrina jasno pokazuje da jedan gastronomski peh neće uspjeti da pokvari uživanje u zasluženom odmoru. Ipak iz cijele situacije izvukla je pouku. Od sada će, kako kaže, biti znatno opreznija kada bira gdje i šta jede. Ljetovanje Marije Šerifović uprkos manjoj nezgodi i dalje protiče u znaku smijeha, muzike i porodične bliskosti, baš onako kako joj i dolikuje.